Jinavendan uçyan radyo denge gelden başkodarın heja iru 1 Eylül 2025 düşemli Brüksel saat 13'de lamede çağırdı. Hemen uçayından avar uçede peşkeş biken despek çanserin uçayınma. Rebera po peyamek jibu konferansa lehevleri reşant. Peyamen 1 Eylül'e litici şehir emmel bedel melin hev. Psikanalist Fransa'yı Elizabeth Runske peşkiri dabanga rebera po. Artheja al Afganistan'e 622 kez jiyana xwe ji dest da. Demaşgodarên hêja em bi berfiriya nûçeyên xwe em biwirine rêbera peyamek ji konferansekê li Hewrê reşand û bank li Kurdistaniyan hemûyan kir ku li ser zemîneke demokratîk bicivên û bibin yek. Li Hewlêrê li ser pêvajoya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê konferansekê bi navê Aştiya Tirkiye ya ku bi zehmetî bi dest dikeve konferansek tê derxistin. Rêbera po jî peyamek ji konferansê reşand. Peyama rêbera po bi vî rengiye. Navenda lêkolînên Rûdawê ji ber li darxistina vê konferansê û bi taybetî jî ji bo ku sernavê Aştiya Tirkiye ya ku bi zehmetî bi dest dikeve diyar kiriye pîroz dikim. Ev sernav rastiyê bi awayeke rast nîşan dide. Me di 40 salên buhurî de bi tecrübeyên tal gelek caran dîtin li Tirkiye aştî ihtimal û rewşeke ku bi zehmetî bi dest dikeve. Vê carê jî derfeta aştiyê bi zehmetî bi dest xist lê ji bo gihandina encamê em bi hemû hêz û hesasbûna xwe hew didin. Eger ev pêvajoya li Tirkiye bi ser bikeve wê qedera hemû rûşata navên biguhere wê serdemeke nû dest pê bike ku têde li şûna şer û wêraniyan jiyaneke demokratîk a li ser bingiya aştiyê cih bigire. Terciha min ev ku Kurd bi wan dewletên ku derfeta peywendiyeke li ser bingiha civaka demokratîk didin wan re di nav yekîtî û hevgirtinê de bin. Ez vê yekê weke entegrasyona li ser bingiha civaka demokratîk penase dikim. Pêvajoya ku em niha dimeşînin dispêrim ser vî esasî û ez di wê baweriyê de me ku wê bi ser bikeve. Li gorî min divê peywendiyên di navbera Kurdan de jî di şêweyê yekîtiyeke li ser bingiha demokratîk de bin. Ez bangê hemû Kurdan dikim ku li ser zemîneke demokratîk bicivin û bibin yek. Ez ji bu konferansa we hêviya serkeftinê dixwazim û silav û rêzên xwe yên ji dil pêşkêş dikim. Abdullah Öcalan, Grava, İmraliye. Psikanalista Fransa'yı Elizabeth Runske pişkiri da banga reber apo deng vedara banga aştı ucivaka demokratik reber apo li kadar navne teveyi devam dike. Ev bank netene ji bu Kurdistan û Tirkiye ji bu hemû rûşlata ravî perspektifeke ava dike. Psikanalista Fransa'yı Elizabeth Runske tekildarî banga reber apo biriya Dem Parti peyamek weşan. Elizabeth Runske dibêje banga reber apo ji bu tevaya cîhanê bangek bihêze. Nameya psikoanalist Fransa'yı Elizabeth Runsko bi vî rengiye. Ez teqes pişkiriyê didim banka jiyana bi hevre û aştiyê ya navbera gelên Kurd û Tirk. Bi vî rengî li vê cîhana me ya tevlîhev demokrasiyeke rastaqîn dikare ava bibe. Ez bi kêfxweşiyeke mezin tevlî piştevaniyê vê bangê dibim. Ev pêvajoya aştiyê ji bo tevaya cîhanê bi taybetî ji bo Ewropayê ji her demê bêhtir pêwîstiye. Elizabeth Runsko'yê di peyama xwe ya de ve bangê dike. Hêvî dikim ku gelek ramanger, entelektüel û siyasetmedarên din beşdarî me bibe. Di vê têkoşînê de ez tevlî we dibim û serkeftinê dixwazim. Du 2006 kesan daxwaza hevdîtina rêbera pokir dema kampanyayê hat dirêjkirin İnisiyatîfa Azadiya Rêbera Po a Sûriyê İnisiyatîfa Parêzeran a Sûriyê 20 tabaxê di çarçoya kampanyayê ez dixwazim bi Öcalan re hevdîtî lê bikim dest bi komkirina îmzayan kiribûm. Di daxuyaniya destpêkirina kampanyayê de hat bûgotin ku ev xebat wê sihê tabaxê bidawî bibe. Lê li gorî daxwazan dibe ku were dirêjkirin jî. Endamê rêveberiya İnisiyatîv Ferzende Munzur duh agahî dan ajansan. Munzur diyar kir ku zêdetirê 800 îmzayan hatine komkirin. Li gorî agahiyên ku Ferzende Munzur da ji ber alaqeya zêde dema vê xebatê hatiye heta 10 Eylûnê hatiye dirêjkirin. Munzur wiha dewam dike. Ji dema destpêkirina kampanyayê heta na 2006 keseye tevlî bûne. Têkildarî
قبول کردن ناوین کسیتان و داینا انجام داوین کمپانیه جی فرزند منظور افتش کردن. جبو که همون ناو و صفت لبر چوان وره درباز کردن لگوری پیوارین هاتین دیار کردن پیشنگین جواکی اکادمیسیان و هر وها و کومه وان ناوان بکه 20 ایلون کو وکه روز آش 21 ایلون کو وکه روز آشتی جهان لگوری نتوانی بوی تناس کردن ده انجام داویا کمپانی وره اشکره کردن. DPP bibone yek Eylül roja aştiya cihane daxuyani dadı daxuyani DPP'de işaret bişere lehereme hatiye kirin ve hat koçun. Tekuşuna gele kurt netene jibu azadiya xoy jibu jiyaneke behevre ya demokratik ve aştiyane ya gelan hemuyane. Aştiyeke mayinde tene ba evlekirna mafen gele kurt naskirna mafen çağandi u perverdi yem bi zaman edayı ke u pekarna şert ve mercen azad en reber Abdullah Öcalandı be. Dibi yek Eylül roja aştiya cihane de bangameye ورن امن دیجی شهر و هلوشین مل بدن مله هف تکوشنا دموکراسی عدالت آزادی و وکویه مزن بکن. پشه روژا هف پر آگلان لسر بنگا آشتی آوا بکن. لهمبری پولیتیقین شهر انج روشلات ناوین بلاوی جیهان بویه ام به هفر آشتی قزنج بکن. ده همان دمده اینسیاتیفا یکیتیا دموکراتیک جی داخویانه که نویسکی بلاو کرده. داخویانه اینسیاتیفه دجی و هاته گوتن. ددمه که دکو آخافتن لسر گفا شهر جیهان یا سیمین تیکرن دولت چکن خواه زیده دکن. ده پولیتیق شرط دستکفتین گلان نینه مفته آشتی یکیتیان نتویه جبو آشتی که ماینده و رومت جی انبانک لحکومت دیکن که بلز گاوان باویجه. کنگره جواکا دموکراتیکا کردستان لاوروپای کجدکه ببونه یک ایلونه داخویانی اکتاد داخویانی ده و هات کتن. آشتی به انکار کردن هبونا گلکی با آواکنا جهان که جیانه که آزاد ابناسنامه چند اون زمانه خویه. میتینگره کو اراده گلان تنه ده حسبینه دوی سرده مدل پیشی آشتی جهان آستانگی هریمزنه. شهر او به عدالتی برهمکه و فرستیه. کجدکه داخویانی خود بالکشان سر پروژه ریبر آپو وها دوام دیگه پرسپکتیف ریبر آپو مافی دیار کرنا چاری نوسا خویا گلانه جبو گله کرد و توای گلن جهان پروژه که آشتیه آشتیه لروشتا ناوین و جهان جی به پروژه و اراده و پیکوره که جده که داویا خافتن داویا داخویانی خود دبیجه دروجه که بوی رنگیا بواته ده ام بانک لگلان و بندستان دکن کمل بدن هف جبو آشتی و عدالت دنگ خو بلند بکن وکه گله کرد ام به ریبر اپوره آلا آشتی و آزادی هر تمهل گرن دوی نیج بیر کرن آشتی نه به هیویه لی به تکوشی نه به دست که دوه لرهای ببونه یک ایلون روز آشتیا جهانی به پیشنگتیا پلتفرما سازین دموکراتیک میتینگی که به جوش هات دارخستن بده هزاران کس تبری میتینگ بون بانگ آشتی و جواکا دموکراتیک آری بر آپو گشیدان پشتی بانگ قومین مهراخوال میتینگ دان داخوازا د میتینگ یک ایلون یا رهای ده درکتن پیش و کوی و جیانا لولات کی آزاد بون شهید آمد خواستم بارش ببه انا خواستم شهر ببه عدیل و قیامت همو گله من برزداری سلاب دکم ام گله خواه باورن ام به پارتیا خواه باورن ام به سروک خواه باورن ام به سر کون ام به سر کون یکی ایلونی ام جهانی گشته و بکم جبیستو هفته استباده وردا به بانگوازی ریبر آپو جبو جواکا دمورتی و آشتیه ام نبرا کم بونه به راستی گله کی شین در باس و گله کو فواج خو سروک مجا خافتنی دکه ام جبو آشتیه ام حمول ورا بون یک دل یک آزادی یک و جبو یا خباتی دکن هیویا ما اوکو بانگوازی سروک ما برز عبدالله اوجالان بانگوازی وینا آشتی و آزادی و جواکا دموکراتیک ام بگین آستا هری بلند ام سلاف و رزی خوش حوالا گشارا دشینه ام سبا بارشی هاتنا ام بارشی خوازن ام نخوازنی دی گنجی ما بمرن ام نخوازن دایکی ما بگرین ام خوازن دری حبسا و به ام بارشی خوازن بهزار اجما کشتنا بهزار ام کرنا حبسا دجی دیس ام بارشی خوازن ام سبا بارشی هاتنا بیداری هذا خوازن بارش به خلق سروجی ما اجدلو که هاتما از بارش هذا خوازن
سرکردن جمرا ولی حیانا دولت گفنا بیتیا مشکی داری دا گفاوید آماری هم بوی بارش دستگلمیش دکن هم بی بارشه دغازن از دغال بوی حبس زندانا جبوی کردیا جبوی ملت وکیلی ما جبوی سروک سربسی دغازن بارشه دغازن سرکردن جبو آشتی امیرو لفیدرنا کرينا خا جبور عاشتي هذا بلندكن جبور رجلات النتو كبوك كون ببن دوال ببن قدان شور يروح مبادرنا الرهاية ام غازين خا عاشتي دكن براتي دكن جبروي ام جبو حركسي فيت نشتي دوازن كدان بدن شوي زدتن ام كان خوي حرم حمويان سلاف دكن وام دوازن كدان بدن عاشتي داك بدن عاشتي داك بدن Lem seyir bine girsiya gel Serdana Şina Bahattin Aykır Gerilay HPG Bahattin Aydı Salah 1995 de Liçay Zagrosan de Şerikide şehit ket. Linavça Merdinen Seybinej bu şehit Şin hateli darxistin hevseruke meyadere Salih Kuday liver axviye gut tevaya deskeftelmeyen iru encama bedelenvan daye. Emete koşina xwe mezin bikin vekileden parti Kamuran Tanhanji diyar kir ku evveli miratiya şehidan xwedî derbikevin. Herî davîjî biraya şehit Qadir û hevşaredarên Seybînê Selahattin Ay li ser navê malbatê axivî. Daxaftina de diyar kirin ku evê xwedî li banga rêberapo derbikevin û spasiya kesên hatina serdanî şînekir. Sibe ve mevlid veredayîn û şîn ve bidawî bibe. شویدین شاندیا پیده کو جهفزروک پیده غریب حسو اندامن دسته هفزروکاتیا پیده صالح مسلم و فوزا یوسف بیگ دهات لسالونا توار آسلیمانیه جبون الخاندنا رو شباکر روشاتی سوریه جوینه گل جوینک لگل خلق روجاوا و باشوری کردستان پیکانی ده جوینه دهات دیار کرن که حتی همون مافین کردان لسوریه تیم بدست خستن و تیکوشی مردوان بکن بنگه آواکرنا روجاوا دبه بنگه آواکرنا سوریگی نناوندی پرنگی دموکراتیک لی افجی هزا خوش کدگره جه تکوشینا آشتی تکوشینا دموکراسی تکوشینا جواک بونی همو بویرین کل هرمه دقومن راست راست باندور لسر مدکه لی امجی باندور لسر روشا هرمه دکه ev pergala heyi İja proje peş dixinin van projana her yek proje van projana gor bercevendi xwe dixwazin ava bikin aliye ki İran dixwazin hereme bandor be Türkiye dixwazin bandor be İsrail dixwazin bandor be Suudi dixwazin bandor be herkesi dinava hawdane dey ko be bandor be hereme me şoreş kir jiboko em despek edi ve ki Kurd mafeme hebe mafeme ye siyasi mafeme çandi, mafeme civaki, mafeme nasname. O em bi irada xwe hereme xwe karibin breve bibin. Jivo diyaloge hatta dawe irada me siyasi hey. Servi esası me gelek cara veya got em nahajit huzura vajid dibêjin. Em wekî Bakur Rojhilatê Sûrî jivo diyaloge, jivo irade beyan kirine, jivo çareserkirine em amaden. Tüm gelime anca kontrol bıkın. Bu günü tesel teyze kodun ne zaman kontrol bıkın tanınan jeli gelene. Am spasit kan jbo atne varmışkı. Beriş kez kolun ver jumir atne mervelere vakşandaki amat verlere konu kanalına teori de bu. Jeli sosyalist uyarıştılar ki jibaki. Hem sosyalist international ambarete da daman وهم جياك وفاء وقوال الناس عالم العربي بشيء نوع ثوي
Hejmaranuya nevaya jin amaha îlonê aştiya jinan parastina jiyana azad derket. Aştiya jinan parastina jiyana azad ev manşeta rojnameya nevaya jin amaha îlonê ye. Ji aştiye bigirin heta komînê ji ekolojiye bigirin heta xwe birêxistinkirinê hejmara vê mehê ya nevaya jin gelek dewlemend e. Rojname ji bilî astengiyên li ser rêya aştiye û rê û rêbazên ji holê rakirina van astengiyan cihek berfireh da nivîseyên li ser karên Komisyona li Meclisê tecîta li ser rêbera mafê hêviyê kuştina jinan û rola jina davakirina aştiyê de. Endama koordinasyona kêşekê Çîdem Do û Banka Aştî û Civaka Demokratîk a rêbera û bandora wê dinirxîne. Halîdê Türkoğlu ji nivîsa bi sernavê aştiya jinan parastina jiyana wekhev û azadê derdikeve pêşberî xwendevanên rojnameyê. Nevruz Uysal Aslan ji dinivîsa bi sernavê mafê hêviyê li dijî tecîtê azadiya kolektiv goterek nivîsiye û şert û mercên tecîtê yên ku rêbera li nav tê ragirtin û mafê hêviyê yê bi cih nayê ani nirxandiye. Ji nivîskarên rojnameyê Haskar Kırmızı Gül jî davakirina Civaka Demokratîk de mijara komînê vedibêje. Di rûpela jinolojiyê de Berfîn Güneş qala perspektîfa jinolojiyê de avabûna aştî û Civaka Demokratîk de dike. Di rûpela formê de perspektîfa dîrokiya rêberapoya bi sernavê de hebûna Kurdan û pirsgirêka wan de dawiya serdemekê destpêka serdemeke nû cih dikire. Güler Yıldız jî di rûpela ekolojiyê de balê dikşine ser şewatên daristanan. Hêvî koçer jî behsa jinên Afgan dike. Şervî nû dem jî bûyerên dawî yên li Sûriye Rojava ji alî stratejîk û polîtîk ve dinirxîne. Di rûpela portreyê de Fidan Yıldırım qala çîroka Margaret Borsyûv Rudenko dike. Saziya asayişa Herêma Kurdistanê ragihand ku li Silêmaniyê hejmarek drone hatine xistin. Lê sazî ne got çend drone û li ku derê hatine xistin. Her waciyên ku drone li hatine xistin jî nehatiye eşkere kirin. Hêjayê gotinê di demên borî de li gelek caran êriş bi dronayên li ser Herêma Kurdistanê çêbûye. Bi taybet gelek caran bîrên petrolê yên li Herêma Kurdistanê hatibûn hedefgirtin û heya niha jî kesê berpirsiyariyê êrişan negirtiye ser xwe. Li Rûşatê Kurdistanê dijî mamosteyan îşkence bin çavkirin û girtin her diçe zêde dibe. Rêxistina mafê mirovan a Rûşatê Kurdistanê derbarê girtin zext û bin çavkirên ku dewleta Îranê li ser welatiyên Kurd Rûşatê Kurdistanê dike de agahiyê nû parve kir. Rêxistinê dazanin ku mamosteyê Olî Luqman Emînî bi cezê 3 sal û mehekê hatiye ceza kirin. Li gel cezê hepsê hetayî ji kar jî hatiye dûrxistin. Rêxistinê got ku Wezareta İtlaata Îranê di 28 tebaxê de ji bo îfadeyê bangî çar endamên yekîtiya mamosteyên Sirne, Luqman Efselî, Salah Mirzayî, Macid Kerîmî û Nesrîn Kerîmî kiriye. Di dema îfadeyê de gev li wan xwariye. Rêxistinê destşan kir ku di 27 tebaxê de jî welatiyê bi navê Peyman Nadiryanî 22 saliye ji alî hêzên Îranê ve girtin û birin ciheke nediyar. Welatiyê bi navê Mehmed Perûzê jî ev mehekê hatiye binçavkirin û çarenûsa wê jî nediyar e. Rêxistinê got ku girsiyê siyasî Refik Silêmanî jî li girtika Sirne ji ber îşkenceyê rewşa wî ya tenduristiyê têk çûye. Rêveberiya girtikê jî wê naşîne nexweşxaneyê. Refik Selîmê bi tuhmeta hewdana li dijî ewlehiya netewî bi cezê 9 salan hatiye cezakirin. Li Afganistanê Artej jî bi pileya 6.0 çêbû zêdê 622 kes jiyana xwe ji dest dan. Ajansa Fermî Afganistanê Bektar ragihand ku li herêmeke li ser sînorê Pakistanê artêjek mezin çêbû. Berdevke Wezareta Karê Hundir ragihand ku artêj bi pileya 6.0 çêbûye û di encamê de zêdeyî 622 kes jiyana xwe ji dest dane, herî kem 1500 kes jî birîndar bûne. Navenda lêkolînên jeolojîk ya Amerîka jî ragihand ku artêj bi 27 kilometreyan li bakurê Rûşatê paytexta Nangahar, Selamabadê û 8 kilometreyan li binê erdê çêbûye. Paytaxt Kabul jî di nav de gelek herem bi artêjê hesiyane û li hin hereman înternet qutbûye. Tîmên alîkariyê ji bo asta
xisarê tespît bikin û piştgiriyê bidin arthejzêdeyan kar dikin. Ji bo rojnamevanên li Xezayê hatine kuştin piştevaniya Kureyî dest pê kir. Rojnamevanên Sînûr Nenaz û tevgera Kurewî ya sivîl a Avaz li dijî êrişên rojnamevanan kampanyayekdan dest pê kirin. Hat ragihandin ku li seranserê cîhanê zêdeyê 105 rêxistinên medyayê ji bo li Xezayê rojnamevan bên parastin piştgirîdan kampanyayê. RSF û tevgera Avaz Bank li raya giştiya nav netewî dikin ku di çarçove azadiya çepemeniyê de rojnamevan werin parastin. Daxwazên saziyên medyayê yên ku beşdarî kampanyayê bûne wiha em êrişên artêşa İsraîlê yên li Xezayê li dijî rojnamevan û kuştina wan şermezar dikin divê ev suç bê ceza nemîne. Divê rojnamevanên Filîstînî yên bixwazin ji qadê derbikevin demil dest bên tahliye kirin. Em daxwaz dikin ku raydarên İsraîlê destûr bide ku çepemeniya nav netewî bi rengekî serbixweya xwe bigihîne Xezayê. Li gurîdanên rojnamevanên Sînûr Nenaz ji heftê cotmeha 2023 û vir ve li Xezayê zêdeyî 247 rojnamevan hatine kuştin. Piraniya van rojnamevanan ji aliyê artêşa İsraîlê ve rast hatine hedefgirtin yan jî dema li ser erka xwe bûne jiyana xwe ji destane. Ji aliyê din rewşa mirovî ya li Xezayê her ku diçe girantir dibe. Ji ber dorpêça İsraîlê bi 100,000 mirov dibin gefa xelayê de hewil didin jiyan bikin. İsraîl li dijî hewldana naskirina Filîstînê daxwaza şeriya Rojava dagir bike. Dixwaze şeriya Rojava dagir bike. Ajansa Reutersê sê rayedarên İsraîlê weke çavkanî nîşandan û got li gorî sê rayedarên İsraîlî ev mijar şeva yekşemê di rojeva civîna kabîneya ewlekariya Serokvezîr Binyamin Netanyahu da hatiye axaftin. Sê rayedaran destşankirin ku hîna zelal nebûye ku vê kîjan herêm bêne dagirkirin û zimaneke hevbeş gotin di nava îhtimalan de li gel qadên niştecihên cihûan hin herêmên stratejîk mîna geliyê Ürdünê hene. Ajansê Balkşanser hewldanên Filîstîniyan ku dixwazin civaka nav netewî nerazîbûnê nîşan bidin û got netewên yekbûyî û gelek welat jî şeriya Rojava weke navenda xaka Filîstînê binav dikin û dagirkirina İsraîlê şermezar dikin. Fransa, İngîlistan, Avustralya û Kanadayê di meha îlonê de li Konseya Giştiya Netewên Yekbûyî de armanca xwe ya ji bo nazkirina dewleta Filîstînê eşkere kirin. İsraîlê jî li dijî vê yekê nerazîbûneke tund anî ziman. Belê godan jemen û çênî rûj pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.